lungron kuah ahcun syak memuring kantong boleh tunggu untuk bawa na CCN Channel Team untuk Pehtlaihnak Christmas lum nak nak tuan zari sungai ukose duni interview kan tuan duni tu Stanley sham ukase New York Life Insurance Company ahcun liomi se kema kami tu terlihat kese tanglei lung tin si mang boy boy rian mang bi sang chen chu Kepala zaman apa ini deh suka kau mana suka kau Emai lai tang le ki chong su khwa san thang peng ha kam yu ne si New York khwa kanom fan fa pa pen ni fan no pakhat ngei kenu pichu momo pun eng si korama khenchun nas raktuan ka fa upa bi lin bak ram zamung ganti New York State University in BA Political Science on Tumwa to Hofstra University Law School JD first year Kailiosi. Achang to Julie Swimen Tang si ani New York Institute of Technology and Timi NYIT BSc Bioscience to Klein di ve. Ngacha biki Kelvin Uktin Tang ganti New York State University Albany first year Kailiosi ve. Kepala New York Life Insurance Company ini rak tuan nak asal sama jadi kum dunia tahu. New York Life Insurance Company US kepala 1997 kum di Rawasi 1999 April ni tahun ni tiang New York Life Insurance Company yang kerak tuan pe kum leh tum leh li cunga kan tilai cu. Kepala New York Life Insurance tuan ni kong mi pilih siang le untuk induk lai jaa atau siang nak anak kencing kong hama. Kencing na. New York Life Insurance Company 1845 top me company si. Julio karlak tu life insurance long dak tu anain. Atu tenhan tu investment company. Angan pi pakhat si. Life insurance le nak an investment le lam he angan de mi company si. Jun New York Life Insurance Company hin part-time tenan agent tuan malo full-time long tuan kosi puasa pungsan ve pungsan tuan kosi lo New York Life Insurance Company hin life insurance sok kedut atini pol ni kin kema sina form polome maki an male keman ta ten fel fai ten ke ve kana chain huwa sachuk bantuk sini ka sentru selai ma sentru nuwa kin medical test room and tilazun lakin maka dak kwe khana check lai lekhan ko mi ngam nak ni pol lo ni nga ko si the life insurance hi punin puntum omi pun khatchu term life insurance yan ti hichu man faklo Takada tom telong pek silai, maka tilo lawang silai. Pun katsu whole life insurance silai, cash value life insurance yanti. Vati belo suling ading aman le paisa na kondu mi hekin koksi. Paisa na kondi polki ti awlon cancel tu azama ani kirlai maya. Silo le na hantan kom. So Universal Life Team zong hi cash value life insurance hi afo nang labis na duzat between khawh paisa kimu somli zong tin khawh si zarok zong tin khawh si insurance man khan zu lai tang mi po paisa po ke bek nang an akat tam de min na khon mi khase se the life insurance ni paisa chat na ve ta hi athangai ngai 2012 year American Rapture angan Jammi company polka akin Fortune magazine ne list atu anai New York Life Insurance Company he number 1 New York Life number 2 TIA Craft number 3 Northwestern Mutual number 4 Mass Mutual in and so itu dengan New York Life top company sinak he South Pitang so company New York Life Insurance Company tu mi he
life insurance loan and roi New York Life Kimichu ikan mihi life insurance retirement investment in kuntum to mi kan si kai mi time magazine na te anjong ya mi si mari Kimichu know you are someone's hero consider all the good you do in your life and all those it touches supports and inspires at New York Life. Everything we do is to help you continue that good life insurance, retirement investments. Keep good going, New York Life. You see. Kapag binabya kay manihin New York Life Insurance kay ngei ha, pakhat rong kay pe khawh law machuze pindasiha haliyata pindasiha na chingko ma. Makin term life insurance mi vati balo longai nga mi insurance kasia kin jun takhat na be kolo men akin arokja asana tui paisa konhet ko mi cash value life insurance mi whole life le universal life policy jun na konja mi insurance aman leng na konni paisa polka akong jami sia jun ma akong jami paisa kin an henda abana bia whole life ahin kumnga peja pani jun acham pinin jun kumni paisa peklo zong akin insurance policy ka thilo e juja ju abakchu akhon jami paisa akin an hadda cha kin e juja ju maile chansa pitiang klong set dia ro jun ma whole life insurance policy the cash value life insurance policy the lakah ada pingai ngai dia julong akin maile ni khada rian dan zongin lo paisa simple lo tikzo akin rock tool ve tool silom acan pe zu ko asija ken si jun ma kai na tun jam ni kon jam mi paisa po chung ken whole life na in 90% mo ka joy ko si joy in cham thema zong silom ti tiki akin paisa kin ngaring kin zu si juja ju cash value life insurance chungi paisa khoni bank chungi paisa chana kan azung zalin ade azung za juja ju New York Life Insurance Company ni and I'll be me too back on the living benefits of whole life DC whole life insurance ahin na paisa ki back batrum manglo khong adang le paisa chala timi si jun term insurance mi thi lo loi nga mi insurance ni mi sia jun upgrade your term insurance and back on whole life this the term insurance ka whole life le theng lo na paisa ka whole life insurance na in back bantuk mang this there want the jun at the chim bantuk kin la thi tik zonga nga silai the nun liu zonga na paisa por ki na paisa nun lai makasi jakin whole life ni financial plan main and ban mi si kai New York Life ni chan chumi overview of financial products and timia hin back money market timi saving account timi le back CD tana le chun bond fund municipal bond fixed annuity but le whole life insurance but poli pascha pola hin whole life insurance pascha tika hin akat le nga mi zong tam chen ti mi he sa sa de tiah win ten chan chon ten na zong he kom kapa adang example ni hin thilan to pya te kha hin chilo ni te ten an to hi kan thai chho ton chubantuk in chun New York Life Insurance na man chon na hin na chon chunga hin na tam mi na ma ni pi siang de the in du lai cha do fen na kan chim ko ma New York Life Insurance Company an chun kum lei li chung lei tu mi chunga chubantuk i aning chang lo ve ten hai ke ma chu ton mi la the nyum lo dia chu ani company a hin a cheng pangin agent liren to tun ko silo tun nam don kan pe lo ga hi baki kan nun dak ti bakan tikin a chan te kan nun do pe bakin jong sia lu ni pa ne jong sia baka pension travel to kin twet lo long ni ka tun ko si ga kin ze po a hin fair finding le pan ning ten ze po kin ka
how ni kinan kan chon jak mi chu si arang company tena chakhat company me te poli agent poli an chimdi lo nami chakhat pol chu term insurance a hi 20-year term insurance tena 30-year term insurance tena ki mi makaka abenabia pakhat pa ki takada dola som ngale fang ni ne bek lai ti lolong kin chimin kum som tum nuwa anun ri sia chu takada kin zeli le som ngale fang tumin zerit le tiam kin kai lai ti tena ka chimchi lawin majun chun nuwa somret le kum rup tena sia kin anun ri thiam sia kin chun takada hin phong tum le zerit tiam dia bek slai ti pol tena ke anma company tu tak ni an Pehtlaihnak ni cha pola khan chun mi si khadeng bakna simi se ko na kin chimchi lo makha aman a foi samnga long city tiang khan dak chim na ro nga azo so mi no tam pi no ai ka bantuk pol ka chu akai hu khan chun ho man zong len pe ko ti le lo hi tu na athiswal mi ti lo po ni chun kha phaisa le ni tong and family cha so se man thnem lo mi la vai pesa mo thot ban thok pikin se ko pakha phun khat chu stock market da pesa kanen chap jak na lai kanen yak zum za lai 12% hi ania kanen bek na lai za chu maka insurance on ngei lai ti ni stock market ti mi hi S&P 500 ti mi hi New York Stock Exchange mi chu kimazo chunga kabalut bali maka until mi chu the world's largest gambling den disi bo chu wole chunga ngan chemi long ka sa da disi ama long sa tu an chu atui life insurance man aleng in paisa na twin mi na khon ni pol kha company pola kan cha pek na le company poli an man lai disi an man lai an miak sia chu Amerika na pek velai, ansuk usia tu na sung velai, tin chim nau dia, dia senain, an Amerika lai, macam zat Amerika lai ti long kan chim nai, ansuk usia tu na sung di velai hiti mit le kan chim chilom, madakin arang ngai tika le company pol tu an Amerika chan ve ko lain, ansuk tika cela kan sungin tampi, dia ajin mat ngak kan lon dekin apio mikir tampi ndak sejak tu mereka hai jana atat zong thako chedong chako demi ki achet nak le zong seko mi kong kha thaten chip chilon atat nak le lum ro long kha chen chip in vemi kha adang chakhat company poli agent poli ve na mi tu si bantuk pol na ki tiah zong le na cha chui na tik zong akin company ni Pehtlaihnak mi cha pola chu asum ko me ko ti tu ttailmi cha ki makha company ni kin tawon kan la lo ti atila cha chu New York light na ni chu zetik mana tampi ni mek lai hi ti betukin kedi Pehtlaihnak ken to ba lo hi time magazine ta zong New York light ni mi tampi the ding nan chongya mi chu get rich slowly be protected instantly di mi chu whole life insurance tuan paisa chalo paisa akak kecu poman ten zetik mana tum chan lo na lai ini vai khawh ki kian yok life ni abi pi ki adir pi chu chan mi policy chu si kapa tu ni chana hin CCN Channel Biaruahnak chan thana kam pyak cha na chunga longnom na tam pi kan ngei khozaram ki pommi chin mi dot mi nu pa ule naw sina hin na ma pum pa in for feel le bi cha na du win ha umma chun na ka ban cha ta khawh ma tampi cha ding ki ngei CCN Channel ni tu bantuk nan kra khawh cha ka lom ngai ke ma hi Atauza le company ni an kepek mi ke mai ve chu financial services professional tikasi me hi insurance le life insurance le health insurance license ngei mi le mutual fund le in series 6 le 63 ti mi chu
financial regulatory authority tian ti châu za bu châu za mu ka le finra tian ti mi ni an to mi cha mu poi au mi pol lo ke financial services professional tian ti bantuk le hin kum le li tun che mi si ti ka kan ma lai mi enen kum sao che si phai sa le he pat in investment de zong se bantuk da to athat ti mi hi tam pi thei mi ka sitika kan ma lai mi pol ni hin mai le ya phaisa ngei dingal tin kan to lai tin nak zong se angei che mi tin da investment kan to lai tin na zong hin ro nak ka lo lo ke ma ki ni kin kan bom na lai ro nak ka le ma te mi kan for lu na ke hi LUTCF ti mi zong hi cha ka pol jon thei loi mi hi Philadelphia Kwai mi American College ti mi ha 2001 and 2003 insurance and financial planning to me course in kanga me diploma kanga me si it judge American ramzong 11 in paisa le he patte in the tin to attach and me pol he tha ten the me ka si cha ken ro nak le ka halu ti mi ka gan fadun ha pakhat chun New York Life Insurance Company chu atu Laimi company dang zong ni tu aja mi company pol tom David kemen chimusela New York Life Insurance Company hi New York Life Company pani inan thanimu pakhat chu New York Life Insurance Company ti si ange mi paisa za pi billion in 130 billion at makin liability ti antimi alai baka 1.5 billion si makin alai paisa alai mi 17 billion si pakhat chu New York Life Insurance Annuity Corporation and the 103 billion si Emai liability ka 97 billion si surplus ka 6 billion din si makasi chun Western Reserve Life and WRL ti mi hi 8.4 billion yen ngei mi si liability ka 8.14 billion ngei ti ka in paisa le ngei mi hi 284 million long si chun Farmers New World Life Insurance Company ni 6.8 billion paisa ngei and labor chu 6.2 billion si Prime America Life Insurance Company ti min 1.5 billion ngei and labor chu 1.1 billion si and surplus money hi 457 million te long si maduk mani hi zeda pia dia chun mai le ya paisa tam pinge mi kum zon zala sangla kum sri tiang tuen jami chun full time professional agent lo long ni zo ket piat mi te bentuk New York Life te bentuk tan ha pola paisa nan cha te tan ha in mai le nan za khina tha te mi ki fiam ten te ko si mai le ya company mete te pol ki ro aning silo in bankruptcy le ve tan ha zo selo ma te ka kin a châu za le ve le ni insurance ti mi kha to than mi chu dan ma zong chu anok ngai ni si mai le chana e akumin kum sira mu longa mi ti mi man ki a phaisa ka kum sira mu longa nga ko silai ti tiang gan chimmi tan ha cha chun New York Life Insurance Company tan ha bantuk in fatten adir mi amiak zong tam pi nga ding stock market bo chan lo New York Life ni hin paisa nge mi za pi hi 200 billion le si di ke kan pia chang hai makha nge mi ya kin ika zong chai no mi paisa polan chana ki stock market an chana ki 12% long stock market an chai 88% hi bond mi an cha bond mi chu foi na kan dis su ko sa sana akap jo tam pi ve lo in New York Life Insurance Company chai paisa hi among me abapi chami pol chu Trans Canada Corporation AT&T Exxon Mobil Corporation Johnson & Johnson Pfizer Berkshire Hathaway Pepsi Incorporated Iberdrola International Bank for Reconstruction and Development Norway le Coca-Cola Company tana poli in New York Life Company Pfizer pol hian mani amiak pol kha kum sao pinwa an kam pe
ma amiak mi ma sini ga mi chungkin whole life insurance policy chungi paisa akong mi pon ki amiak ka check ase chuja chu adang company pon ni stock market da paisa an chai stock atum te ki an sung ko bet to New York life ten ha chu paisa ke an sung lem lo chuja dia chun stock market akai tam pi miak te zong kin tam pi zan miak velo sanan su loading all products mi whole life mi hi ja New York life na ni hin ba pi mi an zor mi chu si he New York life insurance company ya chi lo long hi asmi term life insurance of course universal life policy of course variable universal life mi of course mutual fund of course so 401k po dong retirement plan po kan tua Roth IRA kan tua di 529 plan di so college saving plan di sema dong ki kan tua di New York life ni hin so paisa li happen in financial institution ngan PC insurance company po la long an chen mi si ke atok tin chen mi si chuta chu kan ma Laimi ule na po ni mai le chana fatten paisa zong cha kadu insurance le zong kati kalo tika ka fa le zong tha den ro tak kadu na chun tua na kati zong ka fa le college ka na nga paisa azan se sau pi kanun pin na no paisa tha ten calling and this year to New York insurance company tan ni hin custom whole life insurance mi kan ngei ma chu ze si dia chun kum zada apian paisa ka pek la di lai ma ka paisa por ka man than lai dia ma tin lung itlek ko asmi life insurance pakhat si nga kum rok kum sri kum ha betul si kan malai mi zawa to min tampi bana dia kum ha pek nu pek pol tu asia chun ma kum ha na pek nu kin insurance policy tai paisa ka na chi han do pek ha ti lai lo sanan paisa pek nu ku atam de lai ti ma jun kum ha amna dia pek nu pek ha ti lo mi anang khat la kada seni cha se sel ti kum nga na pek pol na tim sia chun zali dang mes vela chun sanan kum nga na pek nu kin zai tak mana pek chen ne twin chairman ne khon ni paisa polong kha atui ke chimmi company poli rami ning kin kum fatin te amiak pek lai kha dividend kan ti makin na paisa ka thang klom lai cha chen ti zong na paisa vai that benefit kan ti mi ve kha nga silai sapin nun zong na khon chemi paisa por kha bible chung ning na tu ning na zun lai ti ning thang klom cha chu New York life insurance company hen Pehtlaihnak whole life insurance le life insurance po him paisa kon ten hi bank khong ban tin mangu te mi hi ke man chun kan ma Laimi za pi cha kan for na ke ma gurai zong hi ka chim sia chun whole life insurance ngan pi ke to ai a thong tin paisa chu ka chung chu ke the yi chu ka thi nui nga ding khasilon tu ka fa le por college at kai nak tan ha zong se in chong na zong se ka chong na zong se ma vel te di ka phai sa do pi chem mi chu ka whole life insurance chu hin ka ron se there want you chun a foi na ne chim go se lo tuah bank a phai sa thong ha ki CD ti mi kalai ni chung chuanga lon ka cha lai ni ti sia chun kum khata hin fang kul na nga lo tu cho asanan New York life insurance company tan hai chami pol ni khin amiak an pek na mi kha 5% jo sia chun zanga ti nga kho zanga the ti nga kho khasi paisa akhat ko mi a khin a len nga kho mi po kha atau tu kita bentuk polong tu, kita bentuk profesional semi polong ni, acung meru, azo
zongin ttailmi pol long ni kan ttailmi le kan man tak mi rak sitika hai le chan jong a chipwa du vemi pol ni chun ki minute chimi pol med he ti azup lo te atua holy bible ti mi chu aman dia askum sa pi nan rak the nan rak zu roi ahan zu za bentuk te New York light bentuk na akum zala songla kum sri adak sicang kema gudang zong adang zemun tuan lon akum kum leli tiang zong krak tuan ni athaja bentuk timi pon na ke cakap pon ni hi chu thalo hi thade te bentuk tanan anin tin hai ma khat leng hi chu lot ba ya te bentuk anin tin ha sia chun aja sitak lo ha bom hi ma chim hi te bentuk an tin kema sinakin chot ma san mo ma chim na chim eten da si bentuk tan hakin pumpet lin mo chen ngen ka ha lo chun wa chun tha ten kan tore wa te aman ning pop kan chim lai ken mai mi mai mi pi mai te ha jung song a ni bo chu kan chim ning kha khat din kan chim lai mo ka về phơi lấy bài cùng sao bây giờ mà thìkin tháo tục aman tiah adak ti jam itu nak thalo bentuk này về anh siat cái mà xin là chen yang mereka halu koi kapok American timichu lul lalaten renan jan kho timi sicha company pop ki ading affair in tuan di bentuk zon rat lau mo ya dia chun về company pop company timichu hopoli ki company is American an chun pamit ka Pehtlaihnak sila ko Pehtlaihnak ma chun an alna sila tiah zung len nen kal se adik ading chang liomi company tampi an ko mereka ma company hi kum zeda sechang chun atun tu pahita zai bentuk besi thlan lewa da zai bentuk besi te bentuk po ta na okay tha da thlat lai bun mo chu bentuk nan phaisa po kha nazuk mi minung le nazuk mi company a ken cha chun tha chem lai dia ke ma se kan lai mi ko za pi chai corona se chu bentuk ni tha de ro lo ve se chun mai le zong a chok tung halo ding mi hang zong a lo affair zong a lo te bentuk in chang ni se lai ka pha mo abana bia tatia tham insurance mi vat acho mi pa ni kum skule kum kwa tiang rakpek nuate in actually thakate payment adjustment akin atharok nak akat thiselo piakam paisa kha liam las tirai lo khasitika akin akumin kum kule kum kwa chung paisa rakpek mi pikha alaka chakti ye chubantuk polin achan kho cha kin makha zumlo silai zumlo akin thachem chun stock market an kai zungza te bentuk ten ha zong hi zumlo ding zero atia chun stock market ti bichu kan to ve ko asinan kema hi 1997 American kapani 1998 a hin tu American ramarum zaman ti Bill Gates hi ange cha hi billion zale pras cha tia Forbes magazine the million actually mo ange mi khatam to ni chu matakin stock market cha pare atu tena kum le li rong sinwa ange mi hi atu tena jo billion som le proponse halio kum le li lio ange mi na che long ni cha makha zero ma dia chu stock market kha atla mo atla cha kin makhas cha kin but stock market akan cha lai 12% nan nek lai te bentuk tenain achimi pol kha tena zong kha fole bai ni zum lawa tha ye te zum bank pol zong hi akat tampi an pe kholo zero te chun phaisa pol ke miak coding chanak ding apun hi lo cha e chu bentuk hi chakat company pol ni 12% nan miak kan pe khona te bentuk tenai asia chu
แบ่งอยู่ปาปอลที่อันฟิล์มนักเลยต้องสั่งตัดเนี่ยสิอเมริกันนักของสาวปีจ้าจอมมี Harvard University Princeton ดินเวมินสิสุดพออันรัวภาษาแบ่งนี่เชื่อที่ก็คิดอาจินนักสุขเราเตรียมมันกันในวันท่าที่อากาศตั้มปีกันแต่ขนาดเราเตรียมกันอาสมเพียรจากกันตุกตุกอันนี้แบ่งนี่สิมันตุกเลี้ยวอันดังcompany net te poni hizat pi gan pe la hid betuk na ni lem message ka por ka chu mai le ya asitung halo li mi so nak an pi phat ko ta man ta por kha irari ja na tha kema bat professional in training zongin mi certificate zongin mi tawun shishin pia zong chimi pe por sila hin ro na ka halu ti ki ni Laimi ko zapis na hin kan som nak le po kan bom na lai ke ma sin thamang na du lo sla ke ma sin thamang ta u long ke ti lo sanan nang ma na su la lo nak ding le mini an len lo nak ding cha akin ke ma ne chen bom ding a hin azung zalin ready ke sin kha kan ni lai mu za pisna tu chama chen kan du na ka lo to kan lo to ka pa CCN Channel akan zawi akan liang tu nan za ti chunga long lop nak tampi kan ngai hi vel hi pu Stanley tham ukha interview kan ni to nak chu salai sung no an nu pom chang chunga